nka Tanzania ntabwo gikunda gihora kivuga ko kitijandika mu ntambara kitagira intambara niko byitwa ariko kinabikora ubundi buryo ejo bundi barasebye kwitwa n'abantu babonye muha cyane ndacyabita 50-50 50% yo kubayoborera iriya manda yindi igiye kuza imbere kuri Magufuli barapfuye uriya mugore buriya akomoka muri Zanzibar noneho ajyaho ariko aciye mu mwanya wo itike yabonye nuko ari vice president umva abacuruzi bo baramushyikiye ariko afite kuntu bamucuruzi cyane ariko ibintu bindi ku mpande ku baturage uzamubana abaturage gakeya ntabwo ubona ariko n'abaturage neza mu rwa rusange aho rero niho bigoraniye cyane n'abanyapolitiki bamwe na bamwe banatamwiyumvamo ariko nyine 50% byashoboka cyangwa ntibishoboka ariko ahubwo nje nshase naramuha 40%, 30% imwe kuba ikurikira atazaba rwose ayifite ahubwo nama 40% yuko niyo atindiraho nawe oya Kenya ngira ngo ibihugu ntabwo muri Afrika yabara mu bihugu nka 3-5 akwiye kuba biri hejuru mu bukungu bifite abaturage bajijutse bizi buriya mu ruto ndeko nibimeze yego abera amaze igihe muri politiki muri kira gihugu wese urashaka kuvuga yuko manda yo butaha ifate cyangwa utayifata tubijyanye ngende mbona azayifata ntabwo nshaka kubivuga 100% ngo mpamye ariko nabishyiraho kuri 70%. 70%. Yes, nongeye kuguha ikaze kurikiye UNAP TV twongeye kubasuhuza umuherereye mu mpande enye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Iyo tuvuga impande enye tuba tuvuga uturere, tuba tuvuga intara z'u Rwanda. Hari umuntu wabaje ngo uturere tugize igihugu cy'u Rwanda ni tungahe? Arasubiza ngo ni 2. Ayibaze nawe kweri. ashaka ko naravuga kwa byavuka niba byavuka yanarazwa mu maje kwa byavuka ati papa na mama nuturere 30 twagira intara enye kongeraho umujyi wa Kigali. Yego ku bantu rero rwose mudukurikiye abanyarwanda tuba dukwiye kuba tunazi ibyo byose kubera ko turabaye n'igihugu turabanyagihugu. Yego rero Andrew nongeye kuwikaze kuri UNAP TV nizere kumeze neza nge nitwa Moses Value ariko Andrew uko bisanzwe yego urakoze cyane urasa neza ko wifubitse imvura ubukonje ni bwose ngiye umunsi nasireyinze naje mbona akazuba gashaka kuva ariko noneho bigenda ukundi kuntu nizere kumeze neza rero meze neza u Rwanda ratemba amata Nubuki n'amahoro reka tunyarukire no mu baturanyi tumenye ngo ibyaho byifashe bite kuko ubushize tuganira kuri politike twaganiriye ku bihugu bibiri harimo igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse na Uganda ariko akiyo turi kuvuga kuri politike ntago tujya mu bindi bitandukanye kuri ubu turacyari kubijyanye na manda z'aba perezida bayoboye ibihugu bitandukanye cyane cyane ubu twihariye muri aka karere k'ibiyaga bigari karimo East Africa. Ubu rero kuri uyu munsi nyemerera tunyarukire muri Kenya na Tanzania tugiye kubihuza ibyo bihugu bibiri turebe tubivugeho kubijyanye na manda uko tubibona bureba byiza kumenya amakuru y'umuturanyi kuko agize ikibazo wanamutabara aho rukomeye cyangwa se naho bibaye ngombwa ko mwungikanya imbaraga zo kwiteza imbere bikajyana. Ese bimeze bite hakurya hariya? Tunyarukiye muri Tanzania hariyo umuperezida wabo ngubu yitwa Samia Suluhu. Samia Suluhu akaba ari kuri manda ye yatangiye 2021 ariko twaba twibaza manda ye urabona uburyo ayoboye igihugu uburyo abene igihugu bari kwiyumva bigenda nuko abo ntawe dufite umunyagihugu wabo hano gatubwire ariko natwe tuba tubirebesha ijisho ku baturanyi rwose. Urabona igihugu kiyobowe na Samia Suluhu umuperezida w'umudamu cyangwa se w'umugore w'igitsina gore bitamenyerewe cyane kujya kuri iyo ntebe. Urabona kiyoboye gute igihugu cya Tanzania? Tanzania burigira politiki yabo muri Tanzania n'indyaryo ariko pfa no kumenya no kuda bihagaze ariko ubusanzwe imanda afite ubundi ntabwo yari yego ubundi yari imanda Magufuli ya kabiri yego yari imanda ya kabiri Magufuli
apfuye rero uyu nguyu yari visi perezida, kandi itegeko nshinga ryabo niko ribiteganya. Riteganya yuko wari perezida mu gihe ageze impamvu yatuma batari ku butegetsi, henda apfuye cyangwa indi mpamvu itunguranye, visi perezida niwe uyobora iyo manda akayirangiza. Yego, nubwo buryo yagiye yafashe iyi manda yiyoboyemo. Uko mbibona rero utise burambaza uti yenda urabona manda y'ubutazayiyobora byangwa n'uganisha niho naganishaga n'ubundi ariko tuhereye ku mutekano. Tanzania ifite kuntu ibatse ibintu byayo bisanga ubanze ubimenye neza uturutse inyuma. Buriya Tanzania ifite umurongo usa nkaho wagiyeho mu gihe cya Nyerere ayiyobora. Tanzania buriya igizwe n'ibice bitatu. Hari icyo bitaga Tanganyika na Zanzibar. Yego, Zanzibar n'icyo bitaga Pemba. Yego. Ngira ngo niba nibuka neza nko mu igihumbi 700 uravuga 700 igihe ariko habaye iki icyo gihe? Ngira ngo Nyerere ajya ku butegetsi. Nyerere? Yego, uze kundebera neza. Yego, amaze kujyaho yaje kubona yuko bashyize hamwe bagahuza imbaraga nk'abanyafurika begeranye, ariko kuko byatanze umusaruro byatuma Tanzania igira imbaraga. Ubwo rero nibwo babihuje ikiri ngira ngo umushinga ngira ngo najya muri za 60, ariko muri 64 nibwo habayeho guhuza noneho cyayitanganyika. Yego, na Zanzibar na Pemba bibyara igihugu kimwe, bibyara Tanzania. Nyuma yaho rero hagiyeho amakuru avuga yuko bari bumvikanye yuko Zanzibar zagiye manda imwe, n'indi kayobora indi, n'abakomoka muri cyahoze ari Tanganyika n'akayobora indi, ubundi akaba visi perezida w'ubundi byasanga gutyo. Ariko kugira ngo Nyerere avuyeho hayoboyeho bita Mwinyi. Yego, Mwinyi ese we buryo yagiye ku butegetsi buriya ni gute? Byari amatora. Yari amatora. Mwinyi ageze ku butegetsi, ariko sanga buriya abantu ba Zanzibar ni abacuruzi cyane. Julius Nyerere buriya ngo ni muri 1999 nibwo yarekuye. Yego, yagiyeho ryari? Yagiye muri 1922. Sinzi impamvu ukuntu nivangavanze. Ariko nyicyo ushaka kuvuga. Yego, ni ukuvuga ko ari we washyizeho umurongo kugira ngo Tanzania yihure gutyo ibe Tanzania. Yego, Mwinyi arayobora, ariko nyuma ya Mwinyi bisa nko bindi isura. Cyari kuvuga ko Mwinyi birakomoka muri Zanzibar. Avuyeho rero ngira ngo asimbuwe na Kikwete. Yego, muri Tanzania niko bimeze. Kikwete amusimbuye, Kikwete we n'umuntu ufite bisa nkaho niyo musari uyoboye uriya mugore, basa nkaho badashaka yuko abantu muri Zanzibar bongera kuyobora Tanzania kuba perezida. Yego, kugeza ejo buri mu gihe cya Magufuli barapfuye, uriya mugore buriya akomoka muri Zanzibar. Noneho ajyaho ariko aciye mu mwanya wo itike yabonye nuko ari visi perezida. Ishingiye ko nabibona rero buriya Magufuli afite ukuntu ayoboye Tanzania. Yego, muri manda imwe ayoboye ko indi yari itangiye gusa ntabwo yiyobora. Magufuli yari umuntu w'abaturage cyane. Yego, yashushe cyane mu baturage. Uyu perezida uriho ubu nguyu Samia Suluhu. Samia Suluhu ntabwo yashushe mu baturage, ntabwo ari social mu baturage. Mbibona ngiye kuri ngewe yari mu nzego gusa uri hazwi nyine ni perezida, ariko ntabwo yashushe mu baturage cyane. Ariko ni umucuruzi.
abacuruzi baramukunda yego, ariko abaturage bandi bwa rubanda bakeseka, abaturage bandi basanzwe ntabwo akunzwe nabo. kubera iki se ubona biterwa n'iki? kuko n'imiterere y'imiyoborere niko ameze nyine. hari umuntu uyobora ugasanga abaturage baramukunda, sibyo, ubundi ntamukunde ariko agakundwa n'inshuro runaka. nakubwira ngo abantu bakomoka muri Zanzibar ni abacuruzi cyane. yego, politiki ishingiye ku bucuruzi, ibakira ku bucuruzi cyane. noneho hari ukuntu abangaba bakomoka muri Tanganyika basa nkaho ku muturage, sizi ko nabyita ku muturage wabo akuntu bashyiramo bya bintu kuri Tanzania Muyinga n'ibintu tegamiye ni byose bakabivangavanyira mu ngoto gutyo aho ngaho. bo bakibanda ku muturage gusa, wonga ku bucuruzi ntabwo ari ibintu byabo cyane. yego, noneho rero impamvu ze yuko ngiye mbona perezida Saluhu shobora mbona ari 50-50 kuba yajya ku butegetsi yabusubiraho, mbona ntabwo mbiha amahirwe menshi. muri makeya nta cyeshe nta n'icyo akiza, cyangwa ushatse kuvuga ko buriya uko ayoboye n'undi Tanzania ni kimwe mu gihugu twagiye tubona bitakunze kugaragara mu asa nkaho system inamufasha kuyobora. nta perezida bavuyeho kuko byagaragaye kenshi ko asa nk'ukorera mu kwaha kwa perezida Kikwete. wari perezida wa Tanzania Kikwete. asa nkaho amuforowansa. ikindi mbona mubano n'amahanga muri East Africa, mbona usa nkaho wagiye utagenda neza. hari igihe wagiye utagenda neza kuri iyi manda. na Kenya ngira ngo bafite utuntu tw'utubazo, ntabwo byagenze neza. ariko kuri SADC ho yego, bisa nkaho byagezemo neza, nubwo na SADC nayo itari kumwe. yego, birasa rero biragoye kuvuga yuko yafata indi manda ya kabiri. keretse Tanzania bafashe umwanzuro kuvuga ngo kujya tugaragaza ko dufite demokarasi. yego, kandi akaba ari n'umugore, kandi akaba ayoboye manda imwe, reka tumukubite indi manda ayiyobore, sibyo? yego, abanyapolitiki bagashyiramo imbaraga gutyo. ariko ubundi biragoye. ikindi mbona buriya ubushize barasebye Tanzania. yego, basebeye Kongo. Venture bakubita kuriya. yego, burase kandi nka Tanzania, nk'igihugu nka Tanzania ntabwo gikunda, gihora kivuga ko kitijandika mu ntambara, kitagira intambara, niko byitwa. ariko kinabikora ubundi buryo. ejo bundi barasebye kwitwa n'abantu batutse ku nguru, ukabita inyeshyamba. na Tanzania SADC na Tanzania bihuriye. SADC ni umuryango, n'umuryango tuvuga ngo nk'u Rwanda rwo muri East Africa rukaba ari umuyaga bigari. ni umuryango w'ibihugu Tanzania yibonamo cyane. ngiye mbona Tanzania yibona muri SADC cyane kuruta East Africa. aho rero ntago mbona Tanzania iyi manda babonye muha cyane. ndacyabita 50-50, 50% yo kuba bayoborera iriya manda yindi igiye kuza imbere. nta mahirwe menshi muha. nta mahirwe menshi. ubu ubona muri makeya habaye amatora ashobora no kuba yava kuri ubwo butegetsi. habaye amatora bakayikora abaturage, ntabwo yatorwa. hatabayeho abanyafurika bacu rimwe na rimwe, ntabwo yatorwa. niko ubibona? niko mbibona, kuko urumva abacuruzi bo baramushyigikira, ariko afite ukuntu umucuruzi cyane, ariko ibintu bindi ku mpande ku baturage uzamubona abaturage gakeya, ntabwo ubona ariko n'abaturage neza mu rwego rwa rusange. aho rero niho bigoraniye cyane, n'abanyapolitiki bamwe na bamwe banatamwiyumvamo. ariko nyine 50% byashoboka cyangwa ntibishoboka, ariko ahubwo njye nshaka naramuha 40%, 30% imwe kuba ikurikira atazaba rwose ayifite. ahubwo na 40% yuko niyo atindiraho nabona 60 ushobora 60 turayiho wundi ushobora kuba yaza akajya mu mwanya. nabona navugaho, ariko katugeze turebe gusesengura neza. ariko kugeza uyu munsi ngewe kwitazana n'icyo nabivugaho. yego, hari ububanyi rero n'amahanga muri rusange ibihugu bikunda kugirana. reka duhise tubihuza na Kenya. ubundi Kenya yakunze kugaragaza ko ifitanye ikibazo na Tanzania mu minsi itambutse, yuko hari abacuruzi bajyaga muri Tanzania
b'abanyakenya akenshi ni abacuruzi bakaba bajya guhurira ku muco w'Ubumasayi bano b'Abamasayi b'Amasayi ba Kenya rero bamwe na bamwe n'abandi bari n'abacuruzi cyane bakunze no kwambuka imipaka bagenda batembera no mu Rwanda ngiye ngo n'ahandi murabona ase brano bucuruzi niko twabyita umucuruzi nkweto ebyiri eshatu n'imikandara ibiri bigahora bizunguje agahora agenda yambaye na rugabire fumbire tumuka ure rero Tanzania ibyo ntibikunda hari bamwe yagiye ifunga mu kubafunga rero politike abanyapolitike bo muri Kenya ahubwo n'abatanzania bari mu Rwanda babikora barahari yego barahari kuri none bazi uburyo bafunga reka mubize ukuri bari abantu ntago bacuruza baba bari mu bikize kuneka no butasi bari mu butasi yego nuko rero nacyo Tanzania yazijije Kenya ifunga abo bantu bayo haza kubamo ibibazo bikomeye Kenya irarega ubwo ni imibanire imwe n'imwe igenda bipfa mu minsi itambutse n'ubu icyo kibazo kiracyariho hagati y'ibyo bihugu byombi bavuga bati abantu banyu baraza ntibakurikiza amabwiriza y'ubucuruzi tugira hano ntibakurikiza amabwiriza y'imibereho dufite nk'abene igihugu bacu ba Tanzania muri makeya bakabafunga ngombwa ko babasubiza muri Kenya ariko habanje kubaha induru kugira ngo byumvikane icyo nicyo kibazo cyonyine ariko bijyanye n'imihahirane n'ibindi bitandukanye hari ukuntu bigenda bihura bahuza n'ururimi rujya gusa Giswahili buriya hari ukuntu banumvikana ariko se ukurikije tunyarukire muri Kenya twirengagije icyo byose ubuyobozi bwa Kenya bwubona gute perezida w'igihugu cya Kenya nawe se urashaka kuvuga yuko manda y'ubutaha yifata cyangwa utayifata tubijyanye ngende mbona azayifata azayifata rwose niye ubwanjye ndabona azayifata ntabwo nshaka kubivuga 100% ngo mpamye ariko nabishyiraho kuri 70%. 70%. Urabona perezida w'igihugu cya Kenya ubu ngubu ari nawe nubwo ujyeho n'utubazo ibibazo bitandukanye mu minsi yashize William Ruto ndiye ko bimeze yego abera amaze igihe muri politiki mu kira gihugu sibyo amazemo igihe uziko biyize ko uyu we na perezida uyu nguyu yasimbuye Uhuru Kenyatta buriya bajya kuri manda ya mbere umwe ari vice perezida wundi yego ni nako bimeze yego ariko uziko babanje no kubarega imyigaragambyo yabaye ngo bagapfa n'abantu bajya kwitabayirahi urabyibuka neza yego nyuma bisa nkaho birangiye hanyuma Uhuru Kenyatta arayobora manda yego ariko ukabona ko abaturage cyo gihe bari bakunze Ruto cyane cyane urubyiruko yego kwa Kenya bari rukunze Ruto cyane bari afite no kunaganira n'abajene cyane ariko nyuma ageze ku butegetsi yego ubonye ko mu kwemamaza ko bushize byagezaho banamutera n'abari bumvikanye ko bazasimburana azama kantazi icyo bapfuye ndetse bigera naho uwari bahanganye wa mbere bafatanyije Odinga bisa nkaho none Uhuru agiye kuri uruhande rwa Odinga yego mu gushyikira Odinga kugira ngo tsinde Ruto Uhuru Kenyatta ariko Ruto arangana batsinda sibyo bivuze ngo impamvu yabatsinze cyari afite abaturage erega yagiye mu nzego nyinshi zitandukanye nko mu mwaka wa 2010 yahamazeho amezi nk'atatu ari minisitiri wa education aza kuba minisitiri w'ibijyanye na agriculture cyangwa ubwo nyine ni ubuhinzi n'ubworozi muri 2008 kujya 2010 aho yanabaye vice perezida wa Uhuru Kenyatta muri 2022 guhera 2013 ibaze rero aho hantu henshi abaturage baramuzi yagiye ahura nabo kenshi kandi urabona yagiye muri politike yawe ari muto yagiye muri mutoya rero uyu munsi amaze kujya ku butegetsi yahuye n'ibibazo ariko ngiye mbona biterwa n'abandi babiri inyuma hari nk'abazungu harimo n'abatamushyigikiye nyine birumvikana noneho urabona cya gihugu gifite Kenya barafite abanyeshuri benshi bize cyane kandi bashomereye yagiye mu Rwanda bivugisha bafite education iri hejuru kandi baragiye no hanze erega begereye n'icyambu baratembereye oya Kenya ngira ngo ibihugu
ntabwo muri Afurika yabara mu bihugu nka 3 5 akwiye kuba biri hejuru mu bukungu bifite abaturage bajijutse bizi. Hanyuma iyo urebye rero Kenya ubushomeri buhari, iyo ukomye imbarutso gatoya wereka abantu yuko bashomere kandi igihugu hari ukuntu cyakabafashije ko kibarangaranye abantu bari mu muhanda biriya bihugu kwigaragambya bagize bafata nk'ibintu bisanzwe. Yego, niba warayibonye neza ubushize yashatse gushyiraho itegeko ryo kugira ngo arebe bijyanye ku musoro, ariko rigamije kugira ngo arebe ko bakwishyura amadeni igihugu gifite. Yego, amadeni yasigiwe n'abandi n'abahuru n'abandi bamubanjirije kuyobora, urasanga bafite n'amadeni kuva mu gihe cya Daniel Arap Moi. Ideni rinini Kenya ifite. Aha mubereye ikibazo gikomeye cyane, abaturage bari mu mihanda, hagiye imbaraga nyinshi, harimo abapfuye bakomeretse, abazungu baravuga bamuhatira kwegura, ariko yankuvaho. Yego, ararwana rwose kandi uyu mubyara atujemo. Ariko ejo bundi akora akantu keza, atangira kwishyura mu baga mu migagambyo, atangira kwishyura imiryango yabo. Mbona ko yakoze akantu keza gatuma kongera kumuhuza n'abaturage. Ikingiye mbona azi kuganira n'abaturage, yavuga wumva azimbwirwa ruhame, azivuga n'abaturage, azi kunaganira nabo, baba abafite iyobokamana, bakora iyobokamana, haba abakinnyi nabonye kunaganiriza abakinnyi. Politiki ya kiriya gihugu arize yabayemo igihe kinini kandi inzego nyinshi. Mu minsi mike yari imbere mwaka umwe araba yongeye yafashe n'umurongo, abaturage bajya muri mode neza. Mbona ko amatora azayatsinda. Amatora azayatsinda cyangwa azabaho imvururu nk'ibisanzwe, kuko abantu bigaragambya. Kenya ntuzigere utegereze ko tuzagera imvururu mu matora. Tuzabamo nyine turi aho, ariko bizakemuka, azagera ku butegetsi. Manda ye urabona ko niba utaha azayiyobora. Sinavuga ijana ko mvuze 70 wowe ukurikije uko ubibona, kandi na 30 byo ni nyinshi irabara isaha n'isaha mu yakwigarira, ariko ngiye mirebere yanjye mbona yuko ashobora kuzongera akayobora manda ikurikiyeho. Urakoze cyane. Nyuma y'aho ngaho rero ni uko twagira ngo tubihuze ibihugu, namwe mufite uburyo mu bitekerezaho, ariko kandi nyine tubashimire ko mukomeje kudukurikira kugeza kuri iyi saha. Ariko ukeneye ikibanza, ukeneye inzu, ukeneye imodoka, ukeneye buri kimwe cyose kijyanye, abantu bakeneye amakwasiteri kodeshwa, abantu bakeneye ibibanza, abantu bakeneye amazu, rwose batubwira, byaba kodesha, byaba kugurisha imodoka zitandukanye, twabafasha kugira ngo dukorane neza. Hari ibindi bintu tuza kubaha muri iyi minsi bishyashya tuzayibagezaho. Murakoze cyane. Nimero zanditse hano hasi, wahita uzibona, nizo ushobora kuduhamagaraho kuri Bakunda Estate ndetse na Bakunda Motors. Hose turahababereye. Mukomeze muhorane n'Imana. Mwakoze. Ciao ciao. Bye.